Kubor nakaslem jong udongsan hima. Hadirin katukat ni, lanilah palat Cisnam, baka West Khasi Hills District, pada kejelahi Berokaway, kelai kon percaya kejing saprang jong kejing pang kuvet kat kendai, ya kabah keladan ru kejing ap kemi lenti, na kipai ba nang syasnang, hakeleng ka perthai, berbuat kira ngat, hakeleng kari, penyo no ya udawai, hakabidai ba kani kejing pang. Beramla penlan bagi saintis na keleng kiri ka perthai, kelai terishitam, balai iki research baper na kamta ban sna mat penmi ya uni dawai da. Bat kani kala urlong hakaba menta na keleng jo kasarkar klala ban penyo ini dawai inject. Shushu hakajingat lenti jo katanat ka kakya bat kasarkar hi barokoi ban penyo ya uni dawai inject haba pai tang West Khasi Hills hadu kani kapor ka bamenta nang bon kinyang syang kidang bu iladi hakajing artatin man syem mi kani kalat jingada namar ki kubor ham saya kadi ka hok banjit hendai kom kinyang syang ki bakit kli ya ka ying kasam ka emlang salang belai ngem ai ka injection ya kani la kran kinang lam syang kinang sensyar hima bat ki doktor no West Khasi Hills haba kran hakinong tho kubor ya kena kesenam ka balada kesenam ajar ko ini langka ini ong lanu ini okat dua injek ini kesorkar nungba kejingwat ke start dorok ke peti lalak lan lap ini injection vaksin nak bentar ke di covid kendai yang saya ngilai ban komen dari ban ai kendai kibumi buon kijang atatin kuwe kijang atatin iong tip long lumlong kendai nak study ni kaba ni lah pulih kami lawat kenia dah kibril aku wei nak jing penmi yang keselong time tu kita yo nakis lais pa sau sanmut kinopang covid dalam ana lais kata lalap ba ar rungut tiap idai kibadang injek vaksin nang ta pada kibala injek arsin mdan bayak di kibompat injek pada lalap balai pa khat kendai di lais pa kendai bompat injek kibi injek kisin ke long takat hunriu dekat ba kibala injek berasin mdan bayak kini ke kedau ba kini injection ke long kebayaran lada injection la hibanio ya kejimpang tang ba kene kejimpang kalong kalarit kebot kalong nokum kini injection belum kung yang persit batui kuwe lada gi yo makna kejing tray kejimpang garit sekalong sudio do kene kejimpang la banio ya kene kejimpang wana le injek jadi paiba de kede besusu ni kata ba lada yo makna long kebor jo kede kejimpang kalau kita kuwe pada kebeki ong kala badan ka jing ka side effect mo di kanu ka dawa injek ya di kulung rekedan kejimpang set kendan di habaya injek di keju kejimpang nama kede kene ka injection nama kalong ka foreign body ke burung kemet la bandan ka jing ta ya kemet seguai pada kidan kirukom pensuku kejong kibril kiong ke kijing kok salah ki bebi kiong makini kelong ba sa arsenam kin sayap dok kibril te mano ba study kita arsenam haba mentangi kini kilong ki bapen tempat jing buat kibril seguai pada ki dan ki boong ba kelong ya kaban pendukun te kene ke pendukun te nadu ai polio do entah kini di sam saya pun kita dan ringel ai kat no polio kan no senam kemudian pada kita ke bagi pun di baik di pun kita ke dan tubuh saya kidan pada kirukom ke ba kini seni kiduniam kini segini kita kini kiduniam kidan katu ke di kiru ki ong doi tahu terus pak ndru kunriu te hangahi ngaso bakam dan dia dei injection baton terus pak ndru teguwe kepada mi dang sen ha keba kila don la da tipek ha ki media ki ong ke de ka right ke de ko hok ban ai ne banom ai so kata ke de ki right tin rai kum kinong song snong ke bi di ban kit kli
ya kayin kasem ke melang salah menta ladanga ngejit ladangi opang ngam leleng ladangi apa ngam leleng marwe ndrei ladanga ngalong positif kebiat am king sem menta pada kebiat am kasangti te kum undong sok senong kinong yang senong ki badan sing ditli ya kayin kasem ke melang salang beleng mai kata ko we ka ba yalam bakla bat daga buram kidan wat ki dorbat senong ki bala penlong ka dorbat ba beli ba ka sorkar ka penbor beli ki disi selong ka penbor ka ni te ndring sungu ya ka kasiri ka buram kala pensyai kata kala ada ko order te ka datang kata hoi ka hok banjit te ndra ka datang yang barwe ka mele le kata ki ngesam kata ki melang salang te nama kata ki jingjit kum ki nong song senong ki badan tikti ki melang salang ki ngesam ni de ban yo ki injection im jang kai manong stan pada ga ju ka por baterai ni ka kam ka koi ka khia na ka banta jong ki pun balang hagi ni gisngi ka ton ka jing klumar jing mut syafang kan ni tika ta ka banta ban ko belai ka ton ki jing a jing mut bat ka te ka jing ting la ne ka jing artin ka dau ka long ba ubri don lai tri ki paya long brio ka wei ki jing long do ka wei jing perkhat pat ka wei ki jing long sim nadu arajar kat khandai ka bangiyo ya kani ter hadu arajar arfau mentalil arajar akwei kalawan sakane kasin ke baar ka sakon web ka baom ndai ngimpat na pat sotu ka tau ka long pa ka udan we rustad ba i pa la lam da ki sngo kamur ka emotion what you sngo ndai ya upriu simet ubala mudur ubala son bnia udah pensiong nong rini ki barok te ko ki parasnong para thau baleng sim ni ke ketika ngi on swa nadu ndai ko por gidang khna ayengi tika nyang thliu pan manta gala du sunda nang ta gidon kiwi ro la don kini nadu ki khlung ni ai bisiji bet kiwi kajing temu ke bakong san jong ketika kalong panyada nai sim de kumai pat ya fakla kajing ada ke khampa na kajing penkot yang gerustan ti ndre hangning adon lightly ladangi superkat aga do ngis ngusipting ba pang ba shit ba chitom ba thrais ni kuning tai lano rangim pa se hagajing mut jing perkat ladangim pat sungthu ba kadau kalong baro kalong ba ni snap ya ba ong ki wei te la ta wei ong nai tika yo phin sadu khon yo phin ja kum ni kum tai kum kita kum ni artin na ndai bendu no ai jing artin ngata nga sim kum ni wei si sin pa katnat ka koi ka thia ka prathai bra ka wei ong kata ka WHO World Health Organization ka patai ka seng bhalang ban pe ka koi ka khia kala pensluri ki breu ba tongin tuai banyo yo tika na benta oleh covid kat khandai lane coronavirus habang la tuai perkhad jing long mense tin dala yo mentangim tra isu takamut kata kecing long jongi kamya isu bat kani ka jukum menta pila long gi bri wala chai pila long gi bri was no tu ndrai la dangi len no ya ta ka bor so tu ya ta jing sangi ong bata kumne kumtai kata kala dehi ka benta ba ngidai mangi uta ukso juban pensai giwe hadin ka baga adaptation ka fast dose te pendat untuk injection ngam kasulong normal kan doni ai te nata la ya simbiang sekon dose ada barli dose mereka non gunung jing sabta dan rei ngalap nama gedan hi ketok di baong ba kadang jing shit bat malam ya kata kita studi prostamol itu jelas jam dan nagaliang ga cungat kamdan gono ka side effect lain kamdan gono ka jing tak kan ke long kum ne mo kini ngilap long kadang jing sutu bakla jibun pa ba balai lam bakla dekat tu ne mo ngilap nomo dan rai ngasap long kum ne bai pa ba ke ba ni pedi ngilap long ba kal penbi sarkar
lembaki ngelak ki medical expert mo ke bagi penmi ya gini ke dawai naga mentar jing bahajun ki babun balang kamdai naga bentaban penjat ya no reno kumbal penstu bakla di ketuk ini mun kajing ai jemut jonga kolong bagi pai pak no sesnong kamtam po snong bat ka district state hip goi malah kumno ngin yawan sikmat management ai gini ketika kena begini ya jing yada gini jing sistem kajing snu jonga hadin banglayo berarti itu untuk vaksin di mai bat malam bah kelawang kajing toy bakrau ya ni kita vaksinong tadi katakan te halo kani kalau bah na kalian jong ni kung kinong ilam sinong hoy nga yosnu kita kijin penting bapat smi balada ngilik ai ni vaksin ngila banjap ngila bandukun kunta teter kijip penting kebaharu kom jika tu kejong ai ya kipai ba na sosno kalau bah ya ka pajba jong ka west kasihil berkowe berkestit jongi berkowe ba ngimde penting le ngite ban smith re kalau kejing mentai ke bakrau ladami ai no vaksin kini ke vaksin kalau ke dawai banjata na kini ke jimpang covid tinggal ke jingting ban sim kini vaksin kamdi ke batmai ndai gede ke bala judon na ke puar cakpuar habak sarkar ke penmi ya kinu ki program ki batmai baro kita don batin basadon bagi ki bansim tinggal snow kini ke jingai kini ke tika ke komentaru makerman bangangai tu bahkan nyerap yang ini kibrio pengindu lawan job pada kerja ya tu yang Jepang pada wan hakamat itu tinggal semua kentu yang dipakai ini mengenai misalnya dalam bakalah kita itu ini semi kini ke vaksin kum kalah jingeda yang IP yang ini kesam pada yang imlang